icambere na mbere nk'ikintu novuga ku filime igezweho ubu yewe gayewe uwo bitare yira Kaderavere niyo muri ko oya imvera niho igezweho wow nawe komenga niyo ukunda cyane ndayikunda cyane okay ahubwo babwira ati kuraje barabateye imege barabakunda turabakurikirana ku mwanya gire Kaderavere taragukeneye mubonane mbo nawe kadolari niko mukwa nawe bashaka ikindi kintu nacho na Alvera atarakuramukije gose ati kuraje mu ndirimbo no mafilme na King na King uramufana mumva yamiho turi kubikora neza cyane Chris turi kubikora neza okay wow Mana we nanjye warandize utakira ubavu usanga sinari mpaze umunana munsi umushami nayigezemo kiva munsi nawe yicimire ariko mana we reka tukubyinire nawe nshakane nanjye mbirimo nawe ndamugerageza nawe ntumvire mwaho gerageza uko ushoboye nawe tumira Imana ariko mana we uzikurira mana we uzikurira Dico Entertainment. Uliko nyuma ndiruka Kurekura arabagukumbuye hano cyakota n'amusubiranye nta numwe aramugikinuma
muramutse abandi tugenda none yaje yafotoye karanarira n'ukurira imyaka itanu rega ni myinshi agiriye muri kamera na mwamuzi n'imyaka reka ngabi narutabara ngabi wabaronde baragenda kumuramuza ariko ndamubwira agiye kuri hama ko aje kuri amasha batamuharo aje kuri batamuharo weshana uyu dai Yamani kabisa mubona yuko bimaze kuba nkamenyero kwera ugacinda ino for sure ino Nidiko Entertainment umuntu nza kumutondora gute wivuge ku bantu badukora oya ndakuze ndivuga ya ni wivugire hello abakunzi badiko ego abakunzi badiko ndabaramukije cyane mwubahwe aho murose mudukurikirana baramusubara abo bahera kabisa hanyuma ezo kabanyu tushasha turahuye kabisa cyane nukuri Imana yo gicubahiro kandi ngo mbere tubona yomenga dusanzwe tuzinanye urabizi ko nasi mukundo dusanzwe tugwifitiye ibyo urukundo ntibibandanya wa muntu ntava nyikubitira nabonye yaya afise kundi konto ya neza ngo ngaha arabyumva byana byakunda warukumbuye igihugu cyawe uri kuramukanya n'umuryango ubukumbuye ariko hari ikindi kintu kikuzanya hano hano uraguma hano cyangwa urongera wisubirira iyo waruri mu bisanzwe umuntu mbe kuma ngaha ni minsi mike mu bisanzwe okay ariko gusa ibikorwa byanzanye icambere na mbere kura famille ibindi navyo nibaza ko bazo barabibona ariko ku bantu batakuzi cyari twandamenya ni uri muntu kwapfukanye umwanya munini umbwira yuko ukunda cyane kabisa filme z'u Burundi nibaza ko twandamenyanye umunsi umwe nsharinze link turayibona umbwira yuko uzikurikirana cyane hariya muraraba filme z'u Burundi mbo hariya turazikunda cyane na urazi ko nakumenye kubera filme kandi nyene niho twamenye kubera filme niyo mpamvu filme tuzikurikirana cyane hari uwo bitwa Gogo yantumye ngo arakuramukije gose arakurikirana cyane oya hewe wow Gogo intasho zawe ndazakiriye ndazi yuko dukurikirana ai nundi twaze fere warakuguye mu nda cyane umusaza wanje arakuramukije gose kandi ibikorwa mukirako barabikurikirana Zefere nawe ndakuramukije aho uri hose n'umuntu mwanyerega aradukurikirana cyane bariko baratubona nako bariko barabona wewe je ntiba Sasa ninyize filme mukunda
Okay, ni ngize film mukunda. Mbo icambere na mbere nk'ikintu novuga ku filime igezweho ubu. Yewe gayewe. Uwo bitare yira kade. Kadavere. Aniyo muri ko oya. Yo, imvera niho igezweho. Wow. Nawe komenga niyo ukunda. Cyane ndayikunda cyane. Okay. Ahubwo babwira ati kuraje barabateye intege barabakunda turabakurikirana ku mwanya ku mwanya. Tuza kumuramutsa rero. Kadora vero mumbwirira ati ndazi n'ikiganiro rakira taragukeneye byihuta. Inasho ziramushikiriye ubunyene kabisa nje ndabimubwira. Taragukeneye gose agufite aka gift. Uramukeneye? Cyane. Cyane mumvera mihoro. Ati buga werindi. Okay. Wow. Nigiki ugikundira canke uwo waramukundiye ko numva nabagenzi bawe ari we bakunda. Mbo Kadora vere ndamukunda cyane akina filime neza arigisha n'ibintu byiza cyane. Okay. Wow. Shasha tugushimire je ndibaza tutasubira tuzosubira n'ikindi gihe bazabandanya. Oya turasubira. Turasubira. Kuko urana hari umwanya ubaye muto tugende dusubira. Ari kukwakira kwanza shike muhira kubucuzi bishushe. Bazabandanya babibona kabisa. Icyo nogenda mvuze bashisha kurikirana filime z'u Burundi. Tubashigikire, dusapotinge, tugire subscribe. Wow. Duparataja. Kabisa. Cyane mugende kwa Diko Entertainment. Mugire subscribe, mugire share. Munaparataje. Kugira bigere kuri benshi bose babibona nkuko nabo babikoze bica biragushikira. Cyane. Asante sana. Nditeguye ko ibikorwa nanje mu minsi iri imbere. Nizere ko ibikorwa bya film. Cyane. Hana yanjye. Umbwire Kadora vere taragukeneye mubonane. Mbo nawo kadolari niko mukwa nawe bashaka. Ikindi kintu nacho na Alvera atarakura mu kijagos ati kuraje mu ndirimbo no mafilme na King na King uramufana mumva ya miho turi kubikora neza cyane Chris turi kubikora neza wow asante hamarerodi tugende tubandanye rega tugende rega siboga genda zibazongera bakubone canke baraza kongera bakubone kwari kukwakira abo n'umuntu kwakiriye yitwa Shasha n'umukunzi wa cinema y'u Burundi uvuye mu bihugu by'abarabu uje kuraba umuryango ari kurumva hari n'ibindi bintu byinshi bikuzanye mu kibuga cy'indege niyo turi wabadugana ku isamake ni mu tuguma dusoma musafera asobe ntangorane twe bamwe aturindiriye ku ibarabara turindiriye iyo bisi iragarutse mugenda muraririmba re ndamuzanye muri bya bigongo mawe ngoma y'ikigwara muzanye n'ibirabure bumubiri ngoma y'ikigwara muzanye
ibikurikiranaho n'ibirori. Mana uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo Umunyazareti, turagushimiye ibi byiza wakoze ibitangaza. Reka uyu mwanya n'isaha turimuka imigabo n'imigambi yose y'abadayimoni n'iki kibanza. Naje namenye kuri telefone mugabo Imana ishimwe umunsi na none y'amasomo yanjye kandi rero twashugambira imyaka 4 n'umuryango wiwe wose ntitwari tuwuzi bawutwere kuko ubu turabakunzi b'umuryango. Haheze ikiringo c'imyaka 4 n'amezi 8 rero n'igiciro kiri gushima Imana kubona yaragarutse amahoro musanga mama yarakomeye ameze neza mumamashire kuko benshi bagenda bagaruka badashikirana mu ngo zabo cyangwa n'abagabo babo. Aho rero tumuha amashi mumuha amashi kuko yarigumije ko agateka yarasepiriya ngo ni umutamana. Mwongera amashi. Imana iguhezagire cyane kandi uzi umuhanuzi w'abandi bariya bagera bahariya kakirabure bubavuye ko babonye akayobe bagacama nguriya ntituzosubirana umugoroba ho wabikumva Imana usenga bayongera amashi yarakuvuga mu mutima. Bashiremo tukagenda ese muhaguruke udashimye kubyina kumwe uduze amaboko mwese dushima Imana y'abasore amashurondera mu bazubakana ari n'umurara agasinziriye ateka umutwe yazomura ayirasa ntikwishimana n'umuntu kabisa Imana shira amaboko hejuru ushima Imana kuko Imana biramukunda ibyishimo umunsi abandi ntibazibana akanyamazi imyaka 4 akagaruka mu rugo kugira ngo ufatanye kurera abana. Imana niyo guhabwa icyubahiro. Wishime rero umunsi ibindi birori byiyongereye ku bindi wari umaze kubona umuntu yaragiye agarutse amahoro kandi Imana yamukwizigamiye. Rero ukanyamuneza ntukigumize ukagaragaza natwe tukabona imihangayiko yabigeme mu gusengera mu bazubakana hari n'abacibwa mu miryango yabo abasore babazimane kuko ibinyobwa birahari harira nasaze kumuhoresha yego kurukundo Shalome murakoze cyane. Amen. Rero amana ni gushima tukurira Imana nkarushimira n'umuntu wanjye jewe mu myaka nari maze ngaha nawe niyo bivuga ngazi nta kibazo kiri hagati yanjye nawe ndabizi neza hari benshi gusiga mu rugo bagasigara mu bindi ariko Imana imwizagire. Amen. hari abandi bashika mu rugo urugo bagiyemo bagarusanga nk'abandi
Chamuhera ariko ndashima Imana iranzigamira umuryango iranzigamira umuntu waje nibyo bigira icyiza n'abonye sinzi Amen. Ukuri ni iby'igiciro kinini kuba tukiriho Imana yaramuzigamiye yaramujyanye amahoro imugarukana ayandi ukuri yarihanganye nanjye ndihangana ukuri ni benshi hariho benshi bagenda batabikora aho benshi bagenda hariya nk'uko uwo mutanga yabivuze bagaca bahinduka n'amusuzuma ko yagize uwo muyamuzi w'agatima kuri Imana ishishikariye abanoneshima abashyitsi mwese bamuva mukagera mwitake agakamo ko kuza guteza Imana ibahezabire bicaye muruhuke babazime akanyota hama Imana isigaye tubarinda nayo isigaye babibandanya icanire gutaha abari ku buhinga bw'ibyuma twongera dusabe ba bantu rero bazimana kuko ayemere barazimana babanza banzimanire bano bashitsi bose iriya mu kirye iriya hepfo anyereraga aranyereraga urandinda uranyigisha primeri segonderi na kaminuza nzayiga ariko warinze mama papa ango tante ariko warinze moro sha ugera hino sha hino koro akawete sha yarakurinze muri mubona irakurinda uburadodaga amabugo yenda maribaya za mariniyeri ariko zikurinda yewe mano zikurinda yewe abinshuti we yarakurinze ndabyibuka wararwaye sha ujya sehashika ujya muri koma amezi 3 yose barakubaga sha ubaye muzima ntabwo apfuye aricyo namuvuzeho ntabwo neza beho ubone muzima ariko zikurinda yewe mana zikurinda aho tichigira kabiho yego zikurinda yewe papa bebe umubyeyi wacu ukunda cyane ukongera imyaka myinshi ukomeze ubane natwe kuko uradukunda ikomeze kurinda umugisha muri twe
sha zikurinda murumuna we yarakurinze sha Dorcas hanze sha urahangaga muri rutove nakubonaga yitambire sha yegera kadiyo zikurinda mana we zikurinda mana we zikurinda Mana we nanjye warandinze utakira urubavu umusana sinari mpaze umunana munsi umushami nayigezemo kiva muzi nawe yicimire ariko mana we zikurinda mana we zikurinda mana we zikurinda mana we reka tukubyinire nawe nshaka imirimo nawe ndamugerageza nawe twumvire mwango gerageza uko ushoboye nawe twumvire imana ariko mana we zikurinda mana we zikurinda nawe nyicimire uyu munsi n'uwawe uzasubira wena mama Kristi na papa Kristi nawe nyicimire twese turinde yewe papa bebe yibyinire yibyinire igishakamba tutambira imana mubyunisha sha mubwira byinira imana niyiturinda wanyu niyiturinda yewe Jerome we Jerome ureda turabizi turabizi ariko yarakurinze Jerome yariya hino uwe nk'umusororo Jerome wacu sha turakwemera yarakurinze uruganda hariya hantu Dico Entertainment.